olowooza obunene bwava kuki? Baba oyakuzaana yali omunene, mama ono yali omunene, oba bwakutomera butomere nga bona beewu nga tebali omusaada munene. Aye kabiri mu baana munda ya mama waife kale tubanene ino singa family yona yona. Omubiri guno gwajanga gukola niwe nga gona kugenda. Era we namala okuva ku mwana mujimu batanga mafuta. Abantu amafuta. Nolwaki bakweta mafuta? Kuba lina lya muzeeyi oba jasira kyali kigambo ng'ekyokugenda. Mafuta kitegeeza ki? Banko banino nga olusozi nga mvwe nayi olusozi naikere kai nayi naira naikeno awo mbatikola olusozi kuba olusozi olukubona mvwe nayi naikawansi ere nga ofeno walu nina galubita kuwaja we kai weira kai naira kabinaira yimwe ngajitya awo mbatikoze physical kweli. Eno YY Media yaida baka gwandi na isan YY Media moyo kunuma abantu agatusema byo mukola lienda kundita eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing mwana wa musade omulungi ali kwa YY Media kyabe ekyokola okuba nga otugoberera kituyizaamu amaanyi. That's why yakaba kali kusubscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninze ya video lisigira owoyimo okutuuka gano nviira waife abasede mu bikado ndi mu district y'Ebugweri era nchaire kuku omukaire ono omukaire Nantambi bambi twogere ku naye kombozi y'obulamu bwe tubeere bulungi. Omukaire ono ng'oli kumubona akali myaka mito myaka nga 50 wabula nga ekyemyaka kikulu ekikola kye engeri yokuba nti yakula munene ino muzito era ogyokwesa nga mu bitundu ebyo mu district y'Ebugweri n'ebisogo okutwayizaala ate asobola okuba nga omukaire ono Nantambi n'akasinze kuba mukyala munene. So tuli wano twogere ku naye ku mboozi ey'obulamu bwe okusomoozebwa. Omukaire ndi musanfu nti we bali kunkyaza ku makago ene makutu ekoba ki? Kasana konka. So omukaire kindi sano twogere ku kumbere y'obulamu bwo wazalwa mu ngeri etali ya bulido abantu bakubonanga oli munene ino waswika era oba oli awo balina bingi nebibaidira mu bwongo n'ensonga oba oli awo munamawulire nkunoniza ku twogere ku bulamu bwo tukobere ku ebirungi n'okusomoozebwa kw'obitamu. Mami ozalibwa otya? Nazalibwa nga ndi mwana bulungi ng'era abaana efa abazalibwanga mwana mujimu edinda era emyaka jange gina gy'obuto bantanga mwana mujimu bwenakula okutwera mu butaawo wazalibwa mu iddwaliro ery'edinda. Abazali bakuba nti mukuzaalibwa oli wakira emeka? 12. 12. Abaana abasinga bakira emeka? Buli mwana aba 5 abali aba 7 aye era abasinga mpera 7 au 8 so 12 wali munene. Nali munene. So wozalibwa ngo oli munene tikyatisamu kubazaire byowulira kuku kwe wali mwana? Nali wasebunye ku kyalo ngo omuntu yagaana awo ni mama amubuuza ati ayo mwana atambula ati mwe kwa kasente obone mwe kwa kasente ng'ansukano na kasente akati obwero mwana ki mulamu atambula kale nali mulamu era okuvaawo nowona nasigala nga banta mwana mujimu bani abekyalo okuli ano mu buto walyanga otya nga buji abazee bakuba ati tuwanwanga mungi ino? Twanwa buji nanwanga buji kiryawo kuba ife mu baana ababulido omwana bamuwaku mukagama kana akabaana akatono bamufukiramu ku butono bamunwesa kuku ego tuwanwanga kikopo kiramba nanwa baana ina akaweze myaka 2 mama nga yandekawo kale n'abaawunga nzunga ni muzeeyi wange mupaka edinda awo era bali we mirembe ejo bawuli ati mwana mujimu mafuta bandidi
baba wange yali musada driver. Kakome driver kuba akaliwo. Mu bitundu byawa? Ebudondo Edinda. Kale nga tusibanayo mpaka awo Edinda era mpaka awo. Kubino ne bayitanga okubino ntidyo basaano bikaliwo. Wanakula okugweramu emyaka ogitegeera. Nalekera okuba ni baba wange naba ni senga wange. Okay. Okuvaawo kwa mama wo solo kwa kwesigama kukikola kye ntwalinga omukalubirira oba ajasi yali muno obuzibu ni muzeeye byamufira katakamvwewo fumbo bwabwe yali buzibu byo ni baba wange so ava wajo wasengawo ajo wasenga ekirugu ekirugu Kampala ekirugu awo kirugu yemene waza kiruddu mbebe kirugu awo kuneira wali wa myaka emeka awo myaka nga 7 awo nabe usenga oyo twabana yawo mu myaka nawe zobanga 12 yena yawo kana ni mulamu yena ndo twavaayo twano bakale. Okay. Mami olipoya mu myaka 12 okuba nisengawo omwana okutandika okusoma atandikira ku myaka 4 5 oba oli awo ubwo tubajja kukwisomero ife okusoma kwa ife okusinga twali kusoma Lusiramu waliwo seeka ku kyalo yasomesanga idini mukusookera ala nga tulwamu idini lyonka kale okuvuwa wa muzeera nga tusoma idini wasoma idini mpaka mu kyakumeka tusoma idini mpaka mu kyakutaano nga tusoma idini buti twakula muzeeyi kale yafunamu obuzibu bw'omusiba twakola ki twatyama nga ebiseera tumalire mu Lusiramu. So kuno kusoma kwa ifo kuno okundi okura twamala twalaba kujayo tuwabitira yoko inajayo so ovo wasengawo wajawa naira yekere bidonde nabayo kabiri sengo myaka so omubiri guno gwajanga gukolaniwe nga gona kugenda era wanamala okuva ku mwana mujimu batanga mafuta abantu amafuta nolaki bakweta mafuta kuba lina lya muzeeyi iyo bajasira kyali kigambo ng'ekyokugenda mafuta kitegeeza ki batanga mafuta so tiirina nti ya muzeeyi ja kigambo kyakudenda kigambo kya kyalo bamala kunatanga mwana mujimu ko obwonkuze batanga kunatanga mafuta so mu myaka tukuweeko kifaani mu myaka nga 15 obo omwana omwe atayise okuvamu embeera yali etera gwali munene ino kabiri awo nali muswifu era abantu mukazi wa myaka 25 myaka 15 nali mubayino kyanda uluki ekyaliwo nga wolingira nga wogeza n'abaana bino tinali kuna kizibu kyonyala kuba nali nesobola buli kintu nga okuzaana tuzaana buli mulimu nga ngusobola kale tinafunamu ku buzibu bwona bwona so wenigira mu mizaano ki bazaana nga kwebyokwemba byokuzaana byokulumuka kwepena nga byona bina mbisobola kale tinafunamu kale buzibu bwona bwona nga wena wepena yazaana nepena zana anumuka tibwandi mu kubulwaire bwona bwona toba no anuma be bisano bwenjireko enkola mna kufunamu ki obulwaire sawe n'obuti ankoba ile mbu yena yepenanga tidibya wepenanga mu myaka ejo gyonkobere ko tumyaka 15 walinga obusito buswise walinga mukire imyaka aba musanvu kiro nsanga musanvu ndowoza musanvu kuba tunapimanga kire nsanvu kumya mwana w'emyaka 15 ngosobola kwepena watuma nga ntuma aranga nepena bulungi ino kuba bunene bwange tibali mu bulwaire nga so nga towira ku kiwewe nawulira ku nti obaano wanuma oba tinali kuna kiba ekyo nakyo nawabula omubiri gwasigala nga mukimulamu nga numuka nkola buli kintu kuba ewaife byalo bya nsozi nina nsozi awo bamulwaire oba osobola byalo bya nsozi ewaife kale tinali mu buzibu bwona bwona emyaka ejo myaka 17 omwana omuwala mwatandikira okutandika okugumukira ku kyalo n'abalenzi okutandika okumubona omubiri gwe tugwatiisa abalenzi kokusemberera okwegomba kwa bibaawo era nafumbirwa kale nafumbirwa mu kyalo nafumbirwa muntu nga mukuluku
tiyali muvubuka yakwenda bwendo abamukunonekeza bamuleta wakayangula na bulungi mubazaire bange era kojja wange yamuleta kale twaja nalima nasala kukayo mubiriki yena yali musaada muwagufu muku musaada mukulu nalima muku nakendera muku era mwaka ogw'ekyenda n'ebiri kale nali mutini ngawe embago nga nswifu ng'akulimisa paka kuwulira bubi nga tulima beene kweyendera nti ng'olima galiwo ate muli bangi muli mu kyalo ng'olima mwene kweyendereza n'akulimisa awo n'asala muukuuku ese obuzito buti kabiri okuva mu 9 n'ebiri awo kale 9 na 7 guno omubiri guno tugusalangaku ate saa nombona nga nasala muuku. Okay. Olowooza omubiri guno mu bufumbo wajja mufumbo ng'oli muneneneku bakubonanga batya abantu n'abantu abamusaana kifaananyi kye bakubona abantu saati balese muto kati ayi bona balimba ayi kazeekulu lino wakoba nimwino oti muto ayi wala lifumbirwa mukulu ngeze ebigambo biki bingi kuba yali mukulu ayi abantu bakati muto mukazi ogukairo ogwo wala ati bana muntu oyo muto azali chaidi ati so ate family ku bantu abamusaada bino bibaawo tiyali yokukwabo abakupinga ng'olw'ekikula kyo nga bakubisaamu amaiso abantu bati babulayo nga baana zala baife oyeza kyamatira okutula kuibwe nakufunye nakolaki namatira nga kyebaba bamukobye okuva yatwaire omuntu aye bana betwagaine obwagana chobe yasigala nga taikiriza yenda bamukoba ati omukazi wa myaka 7 awo yakola kiyaka kasaye bali wa myaka 218 asija yali ntwaikaire kala obuzibu bwetu nabo bulala buti tokoba myaka abe oboli wa 2 bakweta wana oboli wa 3 babona nga oli wa 8 ekyo nga kyemulamu okuwera mu bantu so iwe nga tukakweyongerayo iwe olowooza obunene bwava kuki baba oyakuzana yali omunene mama ono yali omunene oba bwakutomera butomere nga bona bewe nga musaada munene aye kabiri mu baana munda ya mama waife kale tubanene ino singa family yona yona kale tidi oba masigo ya mama kuba tuli baana banja ife abende endala ife abanene ino kale obani bananga benderaku bana basaada banene n'abandiraku bonera bakazi banene kale awo atindi kalonda wakikola wayakitondamu abaana bendetya kuba tuli baana bandanga 5 ayi ife abendeti ife ababatuna twena. Okay, so kisa kyatoka wavaayo w'omusaada navaayo nafumbirwa obufumbo obundi saano bwendimu so embeera ebeera etya? Embeera eri yakuba busaadi nolina obubere bwekuzimba ebigere najjaku badokita byalema bakoba nti omubiri muki mungi okusinga ki n'ogunzimbye ebigere mubiri munene ebigere bitono nebyo badokita butinako wano okujjayo nti amabwagana ayo tosobola kutambula buti mungeri isobola wemba nekyendi kwenda alenjala akireeta aye kotambwire muku kikyowulira ng'okalubirizibwa ino ng'otambula butisaawo eno kire nakinene n'amagulu gano ganuma aye baipa pressure ngeziramu pressure ziramu tinkwewuniza ankuba ine ng'oli munene yona nayitalenga ebigere bitono obugere buno butono akati omukaire buno obugere obutono busobola okwawira buti omubiri guno era butambula bwajaye bwenze era obaire ngana wegema akatabala kanti twabunduke wakoti yatijja kubunduka kale ngegema ku lwakwenda nti kabe wano nti ako ebintu byange bemba ndikozesa so endi erietya abasobola kanti omubiri guba mungi ino n'okulya kwene rolya ino kituufu kuyiwe kiri kitya ekyo balimba tukuba tukusubira nti wowe nkosobola oba oli ekira ine edda akawunga omusana naigula kai wali ekira 3 awo kuba kunjonka ali kulya era gamaido gendikalaga akoleki ndiye mutiyende kalimba kwagere ngo likalaga maido era gendikalaga nti kwamajani nkoleki nwereku
mukaira bale kunkobera kusomozebwa okusomozebwa kikobita nabo olina buzibu kibusaawe eno obwaletebwa bunene buno kale obunene bubwange kuvaira alusadi no tikasobola kuvaano twinje kunkole kwa omulimu tasobola kujja kunoonya era nga tibampeere ya business mbati koleki bati ko babige bine biluma bino muno tuyonga bitine kizibu ky'enakyo emirimu egyawaka amajaka njikola kubamba naka business kangako kukalya okola ki tunda ko bwandu obwo n'abaabo ogula ensawo watundage 10,000 eno bagulaga 15 ya 10 nafuna mubando bali kasobola kujja kulima okay butigano bunene kyo bwa family yo abantu bolabirira n'abantu 7 nombo omu betutula munabo kubona bala kumutwe gwange era mukabafu omu betutula bando tola kasabuni era twabaawo n'abasoma era mukabafu omu okay nga tumalikiza okyendukire obero kunkobera kukukuona nkana nga nkubuuza nti abantu abandi balowooza nti buli wabana wokomya okuba obunene wokomya n'emmere okulya nakoba nti abantu bakusuubira nti buti omukaire alya kira 5 ekyomusana yenka biki ekiri kitya era wendyako ekyomusana kigulotirya endyamba nalya kyeggulo ekyomusana tirya era ndyakuwa akabano kati kumala nti byenda butakola ki butankalubiriza kyonka nga ebiseera ebisinga n'ebyokuba tikola ki tibirya wenfuna obwidde nga buno ntaako ekikopo ky'amajaani olunaku lusobola okugwa era nga tiriire kale nga kyekyegulo kyona kiviira ku irala tikikomba ku bukombe obandira omusana batiriire era mbasigala nga tiri kwenda akola ki kulya so ebintu ebindi tibikumena tugeze ng'okunaaba tuli munene naaba ati amaali gange naatyama bulungi nekuuta naatukula banaaba matyama oba oliawo biki oba oliawo omubiri guno kyebyakukosa ng'okoba oti ngoitinali munene oba ndebeere nga nkola kino ngwali okyegombaye nga buti mumbeera yolimu nga buti kyakulemesa okukikola ngaye wali owulira oti nandi kikoze kino kale naye nenaze nanzimbeku ebizimbe ebyabapangisa nenambeeku nesente nga asobola okujja nadinoonya obunene bulobera sente santisobola nti ebigere bino ngija byafa kyova obona tisobola ayo walina jangako embaale nalunya 10 abaana bange bakola ki wali okola ki embaale ali ntunda byenanda nga tujako ekibukedde yeeyo ati santisobola kutuukayo olwambeera yaki omubiri gwe guza buzibu waze obunene ebigere bino byona ebyafa kale oba kiki ekyabidamu kubanjire ku madwaliro bidemi enjire ku TV bidemi TD dokita akabuka bati muna oziramu bulweyi okay mumbeera eno yobairemu katonda abeerya kuwaisa iro babbe wajja kunimu ba dokita atambula ino omubasawo waabwe anaakomekezanga biviireku ajja kumba dokita bapima buli wantu kale bapimawo ino nga kyeno omubiri guno oba bigere biwole ntambula enkola emirimu gya aye muna byadema paka sana tunabivwako buvu embaawo buve paka wene welwida lwangu mbule okay so oliko kuna abantu aboluganda babona abatanyisa okufuna ku mubiri nga guno tuli baba munda ya mama waife tunatwena bana mukaga tunana tuli banene tusigagana ku baba singagana kiro ayo batu twagayaga okay so igofuna ku kwakaira akola ku exercise kati abanene bakola mu ku exercise nakola ngayo nakowa ngoja ku mukisa abo exercise ya kulima banko banino ngolusozi nga mvwe nayi nolusozi naikere kai nayi naira naikeno awo mbatikola
kulisozi kuba olusozi olwo kubona nze nanyina naika wansi ere nga ofene wali nanga lubita kuwaja waika kai waira kabinaira imu ngajitya awo batikoze physical kweli kuba lusozi luwanvu nga woli kulubona olwo mbeno nalwina naja nalwika wansi ere nati amere nawumula kabinalwina nalwiza kai nalwize noti awone yali nati kai ni dontyo ngichiwe wati kiba kingi basinga ayira gwaloba wala gumuri gwene gwaloba bulove abantu bakwati tulibanga kwenda nga tulya nasiberezira bize kumakenda bikintu kyakabo nizira mutinako wano bikola nti amabuti yamu nako okubikola nti amabuti yame mami tukobere kuku obuti wendo kutambula kuku okuva gano oba bakubikire oba ojako kukyalo eriyo emikolokolo ababoda bakutwala ate okujja waifungira ku boda waboda yata kukaliga ino sente alangira ku boda paka waife budondola naira jina yofuna oba ino waboda wo yana nabaawo nantwala ate watambulira ku mutaxi ngona ntambulira mwaye nti ludinka lubiriza akaba kwiserano oli kujja yirere mulyango wa taxi oyingira mami mbonanga oli munene nga waliwo kana akate bakabawo kumuyita wano kana ayo bona akate kabe nigawe ndi kukutyawo kuba yawo nambitawo yanyanti amakunta beyinuma oya ko yatije nati ama abatakisi nga bayomba era tubakuba naye nga otema mutema kumuyita abantu abana era omwana wange oyo twaba naye barabati ngededide waife tyama kubana aya akaita bawala tina iyo bidono akaita bagala okaidi emutoka ebakoleti nebibishone bakoleti akati mbaize yo baba bazeko era tubitakwa ile tubiteno namulesa ale tubita kale tulikumaliza omukaire muleka akole biye ekyalo kikubona kitya eno yoli mumbera yolimu uba bitangu oli wano abandi bazati ndi mulema tutambula era babitangu nabasika wedinga ndi mulema kubeza omuntu ava kuno yaje ebugoto yairayo yido yamala yo kigayi kana ngana kungane mereire oyabiseke ndi wale yido lero bwaje muno kala basinga wedike ndi mulema koloba wedike bambeda munumba era bantu yamyano kai bano nagano kundi zayo munumba okay amere kyesinga akujira ngoko sabando namere yokoisa toiva sinzira ndagina mnana tusika inyama tolya anyama ndi aira yotitera kujirya bulisawo chi chinze ya sente tolinga ya nina ino lero ni muchale ne nyama ya nina mlako likakana mambo inada donali ya nyama ni bei tujie kakasa mtitidi kodi mlaka kaga enyama wali malibanga kyo kujirya mako no mwezi nendo mendo zante na masafu boli awo toli aganyama oli agachina agakuno masavera gakendera sante ona mukono jawa kwa galenga tobona kukantu kona ko elanga wakati musa wakubampisiza ebusane afunayo kwedagalya habo ebyante ulusako omubiri guno butigwaika okay so onkobye bigere buto bikuluma okolesa idagala ki sano olina obukenda bwemera kuvumira butono buti bwampeza ku bwabulumya okuwona byalekera byadema kuba nali ya kuliponi aja main ya kuiganga wano bena abasawo banko bakira tubona bulwayi oli mulamu bitu bilege okuzimba bakutya amagano ndoza ne teko kwanga bugidagala baweta production twekanga bukolesa wewezako production bukola ino mubigeregere tena ebintu meno bibatera okumpa miligramu za bina itanga butidino buti ndoza yako abundi abampa bu padeska makapiso za kamyofu eyo natuka no tundi era twero
dokita lo yampandikira nti mbe nkozesengako kaikana kakana bwivu bwaikaikana painikira ng'olindira ekirako tibibona nirira bwakirako butikayiriza kyenongerako kale tiri kujja kusikana mami we bali kutuwakaire kuwaya kukuniwe abaire ompuliranga nkulira ku rediyo ko binako yolisigira yazidi kodi ku rediyo kina gompulira mpulira rediyo nze tevayire namukasa nebaire waire mpuliranga tonde taku mana kwagana zemba waife busede mu bikade eyo busede oidiyo ayi budondo tuli mu isasaira lya Butembe antu bakulanga tutambula petu bakunanda yirere kunairo kayo kwide busede to bananga wala nze budondo ndiyo nga wendi kobera anti wota kaita bawala ntero kwida yeyo zena rusasi Rwanda zeyo bali maye ine na bali maye yaivwa iliyo na matoke kizibu ekibayo nti amadi egago itakali imwebi azira boto stabita so batwakulirayo neyo ife batuzala kale kankoleke so ndageno mukairenga ali kufumba gano ali kukalanga maido aliye kuku kinewinzo okuva kuncho disawa imeka disawa dijasaga mwenda ebula dakikanga abiri okole mwenda aya anko yembwaka ali kulyako bwido buno bwaba ali kukalanga kwali nga kiwandiese ekyomusana so omubiri ogwo mukairo ono obo yalanga tigulinga mibiri gindi je tubona nti omwana ali aino Katonda yakuyamba nti yagukuwa bwerere tuwamira kukwe ikerenda tigwafako mukaino mbiri gwo mulungi gulina gwanakyo tigwafako so tebaza Katonda bambi olwa kino kiyamuwa nti ngotole ku bino ebigere ebimuluma nebigere byono bisasira bikalubirizibwa omuntu muzite na Italy ate obugere obalanga bitono ayi Katonda buli kyakola akitako ekintu ekindi osigale ng'omusinza Katonda takusobola akuwa nakwemalira byona byona so Katonda ataawo bino byona nga alina ensonga lwaki tubona ife abasiraamu tuyikiriza nti buli kibaawo kyona Katonda abanenge lwaki yakikola iwe osobola okulira nti oli bubi aye nga buti eriyo muzibe nga wenko byoli muzibe akuba amabaale okwebesawo yani n'olusozi yaikana amabaale aje yayicha amabaale yakona ali n'omukazi yaba n'abaana nibagale bibona bazala abaidukulu bajja mu bibuga bamusuulira n'obuyambe tubamuwa no ayera mu mbeera yali muntu muzibe akuba amabaale tuvera olw'omwezi emotoka twipu yawala yaje yatunda yalabira family so bira byona Katonda babikoze nga ali n'ensonga lwaki so tukume buguma tusigale nga tumusinza tujja kuswika nawe kali kusubscribe please go ahead and subscribe like and share our videos eno YY Media yaida baka gwandi na isan YY Media moyo kunuma abantu bagatusema bye mukola lienda kundita eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing mwana wa busede emusikulado nsabo kubempola mbona bendu kubenda kwetuga